मियोइबना लाइ लेरमिवा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्सिंग मसी पुन्ना पुनसलकांदा अखोय मियामसु दुम खंगबा ngamgani हाइरिबा इबुदो वांगब्रेंगा पांगल चांगिंगनखिबा थुंखेलदुगी माना हिपम्बा माना लेरम्बा पोथारम्बा मफमसिंग ngasigi nungsingsida अखोय उबा फंगani खुबम आर्ट एंड कल्चर की माइकैदगी स्टेट आर्कियोलॉजी का लोइनाना मतौ करमने सेंगोटकदगे खुंजासिंगना नुंसिंग खुबमसिंग असिगा मरी लेनाबा वाफमदो करमना फोंदोकपगे हाइबसु मथं मथं लोबिसि इबुदो वांगब्रेलसिना नाल खुलेंगी संगनु लवय हाइबा वारी दुदी लाइरिकता सेंगना लेरे अदु मतमदा अखोयगी अनालगी हेरो थुम खेलसिसु असिवा सिमाना कोनबा निंथौनी लामनी ngasi yengiba keno sigi matungda koina scientific study ma tongna ba archaeology ki team ma tharga tungda magi laiba keno singase kari kari no haibdo koi magi keno si koi phajana scientific keno tongna ba koi team ma tharga yengangani aduga makoi su makoi gi paipu first century edidagi hongna mathang mathang keno lakpa moigi wari si suthang oina mathang thang lakpani chin hai oina lakpani madugi makoi gi literature da reflect or ba dum wari keno ni haida makoi ai ba lei haiba su koi ta takpi ana do so koi collect on hone ki nung du su chauna koi na koi protected site to the thamme mata cushion na koi develop tore then the analgi koi ba makoi gi traditional house so koi na du maya da saraga makoi gi memory kan oina ba na thamme ibudo wangbren gi laisang amuchu ana mathang mathang koi develop tori ba sigi manung saruk amoina sisu koi develop to ba yana na ba anol sem na koi ongda chalu chu haidana koi si team je lakcha bani aduna masigi jaga siga loina na develop tawragadi tu kona akhoi chandel gi area sida touristing laaga yengba yaba akhoi paipu gi hakta gi leirakpa akhoi ga anal ga leina ba mari asigi si smaina sum khudam changdam mayam si lei haiba pot ado develop tawrna ba ngasigi kano si study si lor kan akhoi my conceptual plan ama akhoi soidana tawjarakhini aduga madugi ani si mari leina no so akhoi khona rakhini